sini kaitano belai hambai sini 28 tarik 8 Maret 2022 Baptisma program solid tongo family kredi Gonda Twisa Baptist Church Noryang Mantra Agi wansuma teang wansugya Agi wansuma teang wansugya Tamni henba anga seka Jadi 28 tarik 8 Maret 2022 kaitoni hamai Gonda Twisa Baptist Church Baptisma sakita. Ang tao po sinay sini secretary darano borne bagi suri yapna bagi. Amno ulang benediction prayer kli pai diwan. Bono suri yapna bayang. Pai suri nai sing mukum nai. Sin kaito sing nono jarawo hambai me pro subrai. Wan sumai asini jarawo sini takuk koroksa tai sini bukuk korok nui. Nini kothama kaham nok khanawui. Nung no subrai nung no thangnai ni gosiui. Dinyo tuya habui baptisma kha nini sana. Tabuga fakai turne hamjak ma ti sajra ni kharuk ma. Ti kholak thani chub ma tirin sima tonerong sajo to jagao molbrum brum tong situng. Amen.